Pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu Kompasa. Danas ćemo pokazati kako naučiti psa da prelazi preko A prepreke. A prepreke možete vidjeti svugdje u svim dijelovima sportskog svijeta, znači ima u sportskoj radnoj kinologiji se koristi za preskoke, za donošenje aporta preko prepreke, sastavni dio je agilitija, koristi se i u natjecanjima kod nekakvih natjecanja snage i izdržljivosti kod pasa, znači stvarno je široka primjena, nije ništa komplicirano, koristit ćemo istu stvar kao što smo koristili kod običnog preskoka prepreke i to je to. Znači naravno koristit ćemo hranu, pomoću hrane ćemo navesti psa da pređe preko prepreke i to je to. Sad ćemo samo pokazati pa onda možemo još malo pričati od jastra. Znači naravno kao i kod svega što radimo sa psom poželjno je da tu imamo nekakvu zapovijed s kojom će pas to povezati pa kasnije onda bez hrane kad kažete ja koristim hop isto kao i za preskok tako da je to psu ono jednostavno. Odi curo. Znači pas u biti ne zna sad šta znači hop ako radite to prvi put s njim, nikad nije vidio prepreku, stavite mu klopu pod nos, hop, navedete ga preko prepreke, bravo curo. I to je to. Znači nije ništa komplicirano. Ono što je dobro, recimo ako imate za početak, kad uvodite psa u to, kad imate ovu manju prepreku, znači vi za početak možete ju spustiti skroz do dolje tako da pas samo prelazi preko nje. I onda kasnije, kako pas ono to prihvaća, povećavati nagib. Evo ga, još jednom ću vam pokazati. Ajmo, hop. Bravo, cura. Znači ono što smo bili pričali, nemam lopticu. Ono što smo bili pričali i kod one prepreke, jedanput kad pas to usvoji, onda nemate s tim problema. Odi cura. Uz. Ajmo, hop. Bravo, cura. Eto, to je to, vidjeli ste. Jednostavno je. Dođi. Vidjeli ste, nije ništa komplicirano, jednostavno je jedanput pas kad to nauči, kad savlada, naravno radite prvo uvijek sa povodcem, te kad pas to savlada onda idite bez povodca, ali imate kontrolu na povodcu i možete onda psu i pomoći ako negdje zapne i bit će i njemu lakše i vi ste sigurni da će pas odraditi. Jedanput kad pas to savlada možete onda preći na veću prepreku, znači ovo je klasična prepreka za sportsku radnu kinologiju, ne znam da li je sad stavljena. A je, tu je negdje na 1,80 m, malo niže možda. Ali ona bi u vrhu trebala, toliko bi, pa evo probat ćemo, dajmo, nisam to dugo radio sasvim, ali probat ćemo. Sjedi. Hop! Bravo, curo, dođi. Sjedi. Bravo, curo, otpust. Eto, to je to, vidjeli ste, nije ništa komplicirano, kažem, nemojte nigdje žurit, ako treba malu prepreku ili veliku koju god da imate, slobodno ju skroz raširite, nek bude to ono ravno, dižite kosinu postepeno kako pas savladava, koristite povoda za vrijeme treninga, lako ćete ovo bez povodca poslije. I to je to, vruće, pazite na svoje pse po vrućini, ko nije, nek se subscribe-a i to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Sad ću pokazati samo i to je i ništa. To ćeš izrezati.